Kaseng Meghalaya People's United Front MPUF Central Body ha kasantrik uni ubnai dalek kemen ko ye dap khat san snem ilai luti go wo chakri ya ke imlang sa lang hewa dapen man le ipen scam ye ki wakit kam wathme yongka hagi lang wadapan man ha bosko penar jowai hewa ukermen shela o MLA ke kliriat da manu kam kongsan ulas ki rembai u deputy CM ke JHADC da manu kam usembut kongsan he amlang u Jason Myram additional SP ke West Giant Hills. Presiden keseny udah poi wan mi lalu hawe kelam do ongu wakat ni bun bahagi seny bahalang tang wa bun na kita ki wam ukre ye kam dewa penrap wa kam uyen hajrong ki kejan wa korchan ya ki imlang salang he boda penclur ya ki dekhot wa ki ukre ki khanang yo yi ki uyarap ya ki wituan ki bro do ongu wa khajak sisen ikre daman idak wadap khasan snem keseny dewa kublai ya ki wakit kam wa ki dekhot keseny waro wada kenjok keseny hauni umomer Cucu doong wa kawi na kitong kre kam kaseng to wo yada ya kri wa gajaj bru na kibar jela he wa depan kre ya ki bon ki mat wo dawa na ka sarkar jela wa ka sarkar perdi doong wa kawi na ki mat wo dawa to ka People's Representation Act khande phra pho nyau he wo dawa wa ki wa mi khamat pai ba to oman ki tri jela klem ki bar jela de wo ong le wala dam yi ule ye ni ha ka wi ga sngi Dauman Chief Minister dagi bar jela ki wo pendam ya kalan transfer ak. Heju ipor doong wa I auri hakaput jia ini wam chimkia ka sorkar yeni khanang yo scam na upun. Ujisan Myram hawa kalam de ikublay we de yaro uya kaseng ko wada kre ne benta imiat ibaha de wakan mo hipor wa wan kejut klam covid wada kerchan go yakiman yung wa MKam yaram. Dekentu le ye wakit kam wakit dekhot wom to urai kot wo mentoy semen tang wa wo kre le ye baha imiat ke imlang salang ulas ki rembai des ngau komen wa MKam gani kaseng wa I mensen ye ki pejba ne baha wa kamu MDC ke JHADC ki kam ki wom ye wo le tang wa ki seng wan de le ko de wa ken mo ye ki por wa emu ha ke KSU ye ki kam wa de le ki to ki por Daya ro uya kaseng ne baha han lam jor imi perthai ko hagi social media tangwa ki kam kalam kirap jor ne baha MKam uman ki wa im baha imian wa ikre keluj mensin ya ki imlang salang. Kamu kongsan ukermen shela das ngau komenu wo emlang hei le kemendap snem kaseng ko wa kre ya baha imiat ke jela hei wa ule kamu mi khmat emu kemensin wo kre ya ki imlang salang. De kublai ule ya ki wakit kam kaseng kam jo ki dekhot wada kenjo ya ka ningle kemendam khatsan snem cucu doong wa bon sin is nya thu bakla ki pejba he wa MKam upure benya ya ki mat ki wo pen im ya ka jaj bru nei baha wa ka sarkar ule go ye wa MKam wilada iwa bakla ule semen upercha o yete doong ule wa ka sarkar ko bon teligi skim tangwa njurap yo ki pejba nei baha wambiang ya ki kot kisla kam ka adhar he wada karpat uya kaseng open ngau thu ya ki pejba ya kam kini ki kot wa MKam heju ipor doong wa iwan ki karkhana pen mi khendau bilat cheni to da ki soskula he wa MKam ubut din ye kular ki kam ithung kre de wa kentu ya kaseng wo bud din ye ni ne baha bon ne ki karkhana hap ki wo thung kre ye ki trich nong kam 100% ne liang ukermen de ya khmad ule open scam ya ke wakit kam wathmi kaseng Iwa kentup ya Presiden udah poi wan mi lalu, Vice President Aiman Bahasan, General Secretary Ham Verboy, Assistant Secretary Uri Lang Mi Pasleng, Finance Secretary Main Lip Latong, Chief Organizing Secretary Prang Shwa Suyam, Assistant Chief Organizing Secretary Kershan Borbala, Public Secretary Urigat Full Clem, Assistant Public Secretary Unehe Maya Pakama, Education Secretary Uchal Basta Maria, Assistant Education Secretary Peter Ram Sutenga, Environment Secretary Ujuni Pawa, Arts and Cultural Secretary Lukas Dekhar, Sports Secretary Kershan Lang Lamre, Office Secretary Prang Shwaki Suyam. Siuyam rem padi hakawai kalian. Ladang ipai sakibubun ki benta. Siuyam rem padi haba kisang balang kisah kento, kisah keno. Hakibubun ki benta. Jong ki emlang kesalang. Kai kadau kabanga sekali haladi marwai kai kadau kolong ba labon plat kiseng balang hanrai duna pat ki batrai ya kakam siau solong pat banong ngi kum kaseng MPUF nyimju kran da kakti ni pani da kakam but kawai na kamat jong kaseng kabangi syakran na kapor ban yeng hala ki jong ki kijat
hala ki jong ki kejat ban yeng hala ki jong ki kejat ban kensan ya ke imlang kesalang na kata kadau wi seneng wi kentiu ya ki pradekot ban long ki batrai la ki jong ki kam ki jam kanang manginum long kita ki nongkrong ki nong lute ki nong dawa pisa na satu na sini na kata kadau ngidai ban long kita ki bastat ban yalam ya karibat kata menriu hakalenti kumbuong gatu kate nongway. Don't give your child a fish, instead teach him how to fish so that he'll be able to stand on his feet. Kabangun what I yaki kunjong pi ya kodoka henry hikai yaki kumnu bakin nong kinang ban kwai kanang ba kinla ban yeng hakikjat kijungki. That is one of the basic foundation of the MPUF. We always encourage ya kidikot kijungi bakin long ki bastat man yale ya kino ki banta but kamtam ban yeng hakikjat lajong kanang ban la ban shaki ya kari bat kajat benriu bun ba ki briu ki sak kliya nang no piyok pisa namar ba umikir lara pipanya ke history jong umikir nimte upoi nai umikir udai upoi vir hanrai mentau la kam try ya ki jika jong riba e jong a jong pi namar ba yo mikir la aja ka de ki kasi jantia ki di por ba mensua hanrai mentau la long try na kata kadau ni don kam man long kinong yalam ti bastat ki basampang kanang ba andang ilayat syaki borjong ka ain la dengi ya chudu sa Supreme Court nginom sya rem siyo kumen man ya choyo pi ba hakapor ba ka High Court kelas loj ya ke ekter jong urang basno walak bon ki bro ki keno ya ba pensingan ensem hanai ngasiyo dai ban yoro yu ba udai wai na kinong yalam ba stat tam ba lai ra chudu Supreme Court ya ke annexures hakabay dai ba ka anjong urang basno lang ba ka an ka kandai Spanya pusau kadai kajing start ke jangu Supreme Court ka reinstate biang ya ka powers jong ke rang basno hapo kariba e jong ajumpi lem kumta ngelayo dari panchayat nang takadaw ngidan kam bandon kinoyalam kibihi jingai ya kayap ke im jong ngajak banriu om tangman syukran da kakten namar kakten kan jupoy syai hanrai ngidan kaman pani da kikot kiba pensaki ya kejinglong try jonga jongpi hakino gino ke bentar ila nuru ong gamte juk nyau porom gilok chpangi influx hejing to over train nani ki bumbon jai kejak aku khanai pi kayi ke views ko yong pi kayi ke jing nyau yong pi ke blog ko maya mem hiu khang ke tu to jing nyau ke yong nga ke yong pi hare kam ke jing put nyau ha kamu ongi ki influx ngajuk khanai ke blog lada hachwa yong snem 8000 khatsu daki lak mut kinong ki Nepalese lani ki vituan ki bru barjanla ki jo em po is jentia bar po jentia hil sibro ko wi marsan khang ke NGT woro dup ki lai liwan ki ke daw habu ki te em ki ni ke thau yong i ne gi ni ladi ongi ni bentai yong ti influx han re ki sang thu ki han pya hapo yong ke ni gri yong nya yong niu yong ke pri yong nya tre yong i ki wan ki kap ki nong chong basa lani kam ki nong lai li kre he por em kam gi ni ba ile kim ye ki thet ya gini khandau chiap ki yonga pi do i he ki bo mantri ya gini khandau chiap ni te daw mong to kat ini do de biang kat ni he ri to blana ku do ki jinglai luti yong woro gini ki sin bahlang ko yong ni thai ke wi bar kam chu le ki jingmut yong sarkar kemui dem em resolution hago i de pasi hag last term yong ke MDA 1 de pani ni central government pasi resolution yo pani kawa nrupang mut ki MLA mem de pracha de pani ka LP hari ni leo sarkar kami ki yu sang yu to wa ka te to ka sang thu ka ba chu chu wa bani i hari hello ri te le ka jing da wa pe ku ko do ne gsi